Nkosi yasezulwini Shembe oyingcwele nyazwezulu Baba lo nkulunkulu ekubuthenwe ngaye wafika nasezweni lakithi emqeku kunendawo ekuthiwa isehoqweni wathi mayefika kuleli lizwe ehamba neingane zamakhosazana ehamba nazo sezimbona lezi ingane zambone sema wathi batabami wathi asambe sekulowa muzi wakwaQwabe kwaGumede igama lendoda kulomuzi kwakuGobodiya wayesethi asingene kulomuzi kuyagulwa uma behluka befuna indlela yakulomuzi bengena kuwo bezwa besangena ngesango kuqhuma umuntu ngaphakathi endlini uma bengena kulendlu bafica ingane yentombazane yakhona egulayo iganile lengane igane kwamaphumulo uma efika ekhuleka ubaba mkhulu uthi ngicela ukuthandaza wayesefike guqa eduze kwayo lentombazane egulayo wayesethandaza wayesethi uphi ubaba walengane kwasekuthiwa nceku yenkosi ubaba mkhulu waziwa ebizwa ngenceku yenkosi kwasekuthiwa uphushele izinkomo edlelweni wayesethi ngizomlinda azafike waqhubeka ubaba mkhulu wathandazela lengane yentombazane wayesethi okubhlungu lengane njengoba ngiyithandazela ngeke isasinda lengane idliswe upoison yayiganile lento ke ekuthiwa umona kade yaba khona ayiqali namhlanje yayiganile lengane kwamaphumulo isilotsholwe sekusela kube ihambe yoshada kwase kusuka umakhelwane wayizwa umakhelwane lengane ithi ithanda into ethize wayizwa ithi ithanda ukudla kweinkomo wasegijima eyakwakho afuka kupheka wayesethuma ingane wathi sengipheka inkomo kanti bayazika abazalelwe emakhaya kunediphu idiphu kunalento efakwa emanzini le kuyona ebulala amakhizane enkomo impuphu liyanti imhlophe ngadipha phela nami ngayibona ezweni lakithi wathatha lento wafuka ukudla mase kuvuthiwe sekubilela ukuvutwa wayesekuthatha ekufaka lento yafika lengane wathatha lokudla wayinika kona ezeni wayisibulala amathumbu eqede ithi ke inceka kaNkulunkulu lo nkulunkulu esihlangene ngaye namhlanje uthi ngizolinda ubaba ozala lengane ngoba lamazwi ufuna ngiwatshele yena ukuthi lengane ngeke isasinda phezwa yayikhuleka indoda ingena ngesango iphuma koqhubela inkomo edlelweni wayesefika ubaba omkhulu wayeseyibiza wayesebaguqisa bobabili unina ozala lengane noyiso ozala lengane wathi ngiyadabuka abatabami ngoba lo mntwana uhamba emhlabeni kasebekhala kakhulu wathi uQwabe lezi inkomo nceku yenkosi ekade ngiqhubela edlelweni eziphuma kwamaphumulo elobolele lengane lengane kufanele ngiyikhiphe ihambe yoshada ngakho lengane mangasife ngizohlekwa yilo lonke leli lizwe ngoba lezi inkomo izophuma zibuyele kwamaphumulo ngoba phela umuntu mayesihambile emhlabeni eselobona inkomo zibuyela la iqhamuke khona wezathi ubaba mkhulu awunazo yini ezinye ingane zamantombazane bathi zikhona bekhona okhethekile noshiwe nokhishiwe nothengani nokunyaza zaseyibizwa lezi ntombi zaseyingena waseyibuka ubaba mkhulu wacha Qwabe mala ngani ihambe emhlabeni uzokhethe yodwa kulezi ngane ihambe yovala isikhala sikadade wabo wayesesukuma ubaba mkhulu wayesehamba emva kwazo lezi ngane wasekuthi kuyona encane kunazo zonke wayesefika ithinta lapha emqaleni wayesedlula kanti useyabhala hey abantu abasihleli lapha mkaShembe kunembhalo esinayo khona ubhala ukuthi akayokufela kuleli bandla uhamba hambe avukele uShembe axoshwe khona ubhala ukuthi noma ngazabe nezono engakanani kodwa mhla ehambayo uyongena ekujabuleni uNkosi sinembhalo uthino wakho njengoba unyanya abantu nje la esontweni ubasashumayele ubaba ethi eNazaretha113 nibe mnye wena kunabantu ongabafuni uthini umbhalo osekhanda lakho wayesevalelisa ubaba mkhulu wayesehamba wathe pheshe
umuzi kwasekukhalwa sisuka isidumo kwasekukhalwa sekusuka isililo suphumile umphefumulo uthi babamkhulu batabami asambeni isisheshe basebababasha uthi abahambe basheshe nje kuze ngingathunywa ingane kuthiwa ibuye izobalandi ubushemba kangeni lapha sekufiwe khona base behamba kwadlula isikhathi kwaqhubeka izinyanga kwadlula iminyaka yakhula lengane le wayesethumela uqwabe ethumela kamaphumulo ukuthi abahambe kuyocelwa abantu bakhona abadala kuziwe lapha ekhaya kuzohlalwa kukhulunywa ukuthi kwenziwa kanjani ngendaba yenkomo ngoba umuntu ababemlobola usahamba emhlabeni kanti usefuna ukubatshela leli lizwi likaBhombela isitima samampondo nomlethi kaMadinane zonke izizwe sithi mletheni simbone mabafika luxoxwa idaba bathi abakamaphumulo cha Kobotiya thina asinakuzilanda lezi zinkomo ngoba nazi ingane uyizele sizocela uba usikhethele ingane ezozizosigana wathi uGobotiya cha sikhetheleni wathi uGobotiya uqwaba abakamaphumulo bathi ngeke sesikwazi ukuyikhethela umuntu uthina esasimkhethile wahamba sikhethele wena wasethambani ngizobuyisa impendulo base behamba bakamaphumulo babuyela kwamaphumulo wayesesale qoqa ingane zakhe eyibeka lapha batabami kade kufika abantu bakwamaphumulo ingane ke zayingangeni la kukhuluma khona abantu abadala wayeselandela ingane zakhe laba abantu bakwamaphumulo kade befikile bebehamba ngani wathi mali beka lolu daba lengane kuyiyona encane athi babamkhuluma evundla emva kwazo wafuka ithinta lapha entanyeni yaphakamisa isandla yathi mina yathi akunakuphuma inkomo zikababa esibayeni yathi ngizohamba ngiye kamaphumulo ngiyobamba umendo kadadewethu uma lengane isivumile yahamba yogana lapha kamaphumulo ithenga kashadi sekulungisela bayishade wasezwa uGobotiya le ndoda kwaqwabe ehoqweni kuseduze kakhulu nasenhlangakazi uyakwazi ukuhamba ngenyawo wayesezwa ukuthi inceku yenkosi isiphe kwentaba namaNazaretha wayesethatha inkomo yabona ke inkomo makweyakho ungayintshontshanga ukwazi ukuyikhuza ilalele wena wathatha intambo wayifaka enkomeni wayidonsa njengembuzi wahamba naye shone evuka wawadundubala entabeni zakoSiyane waqhamukela emaseleni wayesekhuleka lenkomo emaseleni wayesekhuphuka wadundubala phe kwentaba uyamfica uBhombela isitima samampondo uhleni namaNazaretha waqhamuka njengalapha waqhamuka bonakala giya uGobotiya wayesawuBhombela ekhipha abaShumayeli omshumayeli uNcube bangaleso sikhathi wayesethi abaShumayeli abahambe phela njengoba sikhona nje babekhona abaShumayeli ungacabanga ukuthi lesi sikhundla esikuso mhla ufile siyophela uShembe yaqhubeka wayesethi abaShumayeli wathi phuthumani niyobuka le ndoda ngoba le ndoda ayikholwa yenziwa yini iqhamuke lapha enhlangakazi igiya iza kimi nguThixo wabantu abamnyama na base begijima omshumayeli uNcube bangaleso sikhathi base befa bekhuluma yathi hayi yathi ngigiswa into lo nkulunkulu enihlezi naye ayenze emzini kababa wayesebeyimsondeza bafika wathi mayifika phambi kababamkhulu wayesemkhumbuza babamkhulu wayesekhumbula wathi babamkhulu yathi le ndoda kwaqwabe ngizobonga ke enceku yenkosi ngiphethe inkomo ilapha ezansi wathi babamkhulu wena unayo inkomo wathi wena akawunayo inkomo le nkomo ofike nawo la ekababa wakho engabe abantu bayazini ukuthi uma kulotsholwa ingane oyizalayo lezo nkomo akuzona ezakho ekababa wakho mina ngezwe baba ngizala engitshela ukuthi lengane engizele wathi yakho wathi akusiyona yami ingakho nje ngisazothatha ngithatha umngamo omunye wathi le nkomo ithathe ubuyele ngeke mina uzukwazi mina ngivela emazulwini ngeke uzukwazi mina ukungikhokhela ngeke uzukwazi ukungiholela mina ngizoyiholela weyibale ngane le kuyona evumile bayihambe yobamba umendo kadade wabo izofike lapha emendweni wayo izala ingane ezisihlanu kulezi ingane ezisihlanu ezoyizala kunengane entombazane yokugcina eyokuyizala leyo ngane entombazane yokugcina eyokuyizala lapho iyoganela khona iyozala ingane ezoba amaNazaretha ezokhonza mina ayibonga Nkosi wahamba ukhokho wayogana kamaphumulo intombi ezala umayikazi imthanda umkhulu yahamba yovala isikhala sikadade wabo yashada nomkhulu yazala omalume yazala oanti kwathi ingane yokugcina yazala umayi intombi engizalayo yahamba yayogana kwaNcube yafika sizala saba 11 saba yiholo likaBhombela
singamaNazaretha sonke. Asiphathaneni kahle ke ngoba bantwana benkosi laba bantu Shembe ubasebenzele. Maye kunika ithuba wathi beluse uze wazi ukuthi uluse abantu engesibona bakho. Washawa uShembe wathukwa wafelwa ngamathi ethukelwa laba bantu. Ithi intokazi uMaria lapha emlazi sihlala noMaria. Mawungakaze uyombona uMaria usele. Ngelinye ilanga sathi uMaria siyokumbona. Simphathele izinto ezinhle. Ozala nangu uJehova phambi kwethu. Uthi bafana bami uthi ngelinye ilanga lo uNkulunkulu enithi uNkulunkulu wena enimkhonza uphambi kwenu akhuluma ngonyasi lwezulu. Uthi ngelinye ilanga wathi esesiswini kimi ngathi ngilele ebusuku ngaphupha umuntu. Uthi mayefika lo muntu ofuwama phambi kwami lo muntu mude unomqalo omude akakhuluma umili uyangihleka. Uthe ejika wese ngikhombe esiswini. Wazisha inyanga ugogo angisayikhumbuli. Wese ngikhombe esiswini. Wathi mangikhombe esiswini ngabuka esiswini mina ngithi khona ayibona esiswini. Ngathi mangibuka esiswini ngabona esiswini ngakwazi ukubona ingane ngaphakathi esiswini wasenza isisu sakhanya. Uthi mangiyibona le ngane niyazi ke banivezela odokotela ingane uyakwazi ukuyibona esiswini uthi ihlezi kanjani. Uthi mangiyibona le ngane esiswini iyavutha ivutha amalangabi ivutha umlilo. Ithi wathi mangibona ngiyathuka wasesuka sa hey la malangabi avutha lapha enkosini uNyazi avuthe sesesiswini kunina. Njoba besha nje abantu besha ubuthaphuthaphu leli langabi ahlesikulo njengamanje njoba phambi kwethu lavuthe sesesiswini uzosha pasopa uzosha impela nje mawungabaza buyela ngemva ngoba kuthina uphelele uNkulunkulu wethu inkosi uThingo lenkosazana yashiya naye asinayo omunye Nkosi yamakhosi Nyazi lwezulu. Ungikhumbule Nkosi nami ungikhumbule nami baba ngisemncane ngagcotshwa ngemncane ngicela ungikhumbule Nkosi ungiqondisa amehlo ami nenhliziyo yami nenyawo zami nezandla zami Nkosi umsebenzi wakho nguphathe kahle ungonakali ezandleni zami Nkosi buseni kuzwile.